صدى ينمو ويفوق، مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق، مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق، هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ، اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق، مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق، مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق، هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ، اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. hiwraango wonande julɓe ɓen ko aduna e hiwraango wonande julɓe ɓen ko laakara. Allahu inni yimɓe ɓen ko laakara wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum. Bimana yimɓe aljanna malaika ɓe naatireɓe kala dambugal ɓenne ɓe jang e kisal yo woni dow moɗon sabu konko muññinoɗon e aduna. Idan no musidɓe mi hiwɗori yo ngon hiwrango woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon wonɓe men e daaride e kala no keeli. Haɗeno musidɓe wirnanaki en hande kadi en arti e émission meɗen wiyeteɗo gandal e faamu, waɗowo e oɗo nokku meɗen Jama TV, nokku waɗaɗo barki. Haɗe musidɓe julɓe hande kañum kadi no wowirɗen noon hiɗen mari hoɓɓe ɓe andantedema ko wonɓe e yangodade e oɗo Qur'anul Karim, wonɓe e yangodade e kaɗo dina janga jannora janna ɓiɓɓe yimɓe. Haɗe ko ɓen ɗon woni ko jogitiɗen ɗo kadi en même temps kañum kadi kamɓe ko talibaɓe wonɓe he jowni ɗaɓɓude gandal, ɓe andantedema no yuɓɓani en gimɗi heewuɗi noon. Ko wona ɗon kañum kadi hiɗen mari kañum kadi hoɓɓe goo woni talibajo goto e maɓɓe woni taliba ustadi en woni ɓe invituɗen ɗo Ceerno Mouhammad. ɓe weɓitana en pay kon kañum kadi ko jangana en immorde e ayaji Qur'anul Hakim. Kono haɗay kadi ye natude joni tembe kamɓe ɓe présente o hiɗen inna ɗen tori nde Allahu tabaraka wa taala waɗata kala wo konngol ngol andantedema lan wolde ɗo yo taw ko sabi Allahu jalla wa ala. Mi tori nde Allahu ƴettata on tawna on e ɓen heɗitoɗoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude ko yewta kon ɓe gollitira. ko waɗi Allahu inni ko alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. heɗitotoɓe ko ɓuri e moƴƴude yewtere nden ɓe ƴetta ɓe gollitira. harayno musidɓe en jonna e ɓeɗo hoɓɓe ɓe présente o inchallah. Falitafaddal. Alhamdulillahi rabbil alamin
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أري من يتا ومن سلمنا نقول الإسلام من إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري كومين محمد جلو طالباجو moɗon ɓiɗɗo moɗon hewtiɗo hande salmingol on weltanagol on weltano Jama TV ara ɗo weɓita seeɗa e ko allahu subhanahu wa ta'ala nemini men kon e gandal inchallah. machallah. nam haray musidɓe kañum kadi en hewtinayi hoɓɓe men heɗitiɓɓen kadi kamɓe kadi ɓe présente o inchallah. ismi Cheikh Saliou Ba. jamil machallah. hare ɓeɗo musidɓe hiɓe inne Cheikh Mouhammad Saliou Ba maɗum Cheikh Saliou Ba. hare noon kono ko adi en hoccitude e yewtere nden en yewtay ɗo tun seeɗa woni ɓeɓe yiwɗen ɗo ko ceernoɓe ɓe andantedema golle maɓɓe kono hawni e wakkilade ka ɗo diina mais ko adi yen natudude e maɓɓe yewtere en jonnayi ceerno Mouhammad Salih maɗum ceerno Salih Ba udditana en jondene woni janganen Qur'anul Karim. ɗen andi annabajo on alayhi salatu wassalam ɓe maaki wondanedema majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim sakina wa ghashatuhum rahma wa dhakarahum Allahu ta'ala fi man 'inda. simi farjali nelaɗo maki wo wondanedema yimɓe joɗaki e nokku hiɓe janga deftere Allahu tabaraka wa ta'ala nde si wona jippoto e maɓɓe yurmede Allahu tabaraka wa ta'ala malaika ɓen ara huuɓitaɓe malaika ɓen suddiraɓe e yurmede Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala wowla fi maɓɓe e ɓen ɓe andantedema hiɓe ka makko. haray noon en jonnayi ceerno Mouhammad Salih o udditana en jonne nden inchallahu tabaraka wa ta'ala. naam Mouhammad Salih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين
وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم. إي والله مسبب كلون دو القرآن الكريم غون عندي الله جل وعلا إني سورة الأنفال وني بيباندان تيدم بيغونديني إذا تليت عليهم آيات الله وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله. si tawi qur'ana on jangama dow mabbe tun ɓeyɗe ɓe gondinal musidɓe daare ko payi kun toso kun ko woni en e jippinande ayaje ene musidɗo ko duuɓe jolo jogitiɗa ene ko honto haɗuɗa miijiti ɗum ɗo daari payi kun hewte kun ɓiɗɗo ma ko woni e jippinde ayaje qur'anul karim wakkilole noon lawaki seede lawaki yummirawo goto o natuno ko nder islam temo mari duuɓi 60 ans i wallahi ko adi yo feƴƴinde tawi o hunjike qur'anul karim an ko duuɓi jelu marɗa a heɓali 50 a heɓali 30 a heɓali 40 laawike lawaki ayi idan musidɓe jokken e muɗum hay joni kono en huccitanayi e cheikh mouhammad honno cheikh mouhammad hande mi anda ko neldare honɗum woni ko arton ɗon e weɓitande ɗo imma qur'an falɗon en udditande onon kadi walla ko gimɗi ko yuɓɓuɗon falɗon en weɓitande walla ko yewterande ɗan ani noon ko ɗum no sakkitoɗo inchallah ɗo e mahin on adna en imma ko qur'an walla ko yuɓɓuɗon kon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ara en nani konngudi ɗi paykum men kon talibe jo meɗen on ko jangi kon mi ara ɗon tun e gimol ngo mi yuɓɓanno fi duɗal e nokku mo min woni e muɗum on nokku mo andirta meɗen ɗowdino e makko janga e makko alqur'an lawi e gimol ko qur'ana saaƴi menen men tuɗi ka duɗal nasiru menen men tuɗi ko noddago gandal jaɓima sali saɗima ko toli akhihe ari ko qur'ana sownda menen men nani ko qur'an e sunna waɗi men ɓuri ko needi e gandal menen men suɓi ka needi e gandal menen fo jaɓi ko qur'ana janga sheytane dogi o feggi o falli tawi himo huli daw bimbi yo siɗɗo menen men dawi ka duɗal nasiru menen men dawi awa daw bimbi heɓi mo ñalli faɗi o qur'ana weli ko Allah yoɓi. Allah musidɓe sen daari ɗum ɗo fayda serta e ko ɓe karamokoɓe watta ibara woɓɓe inna ko hadith kono na hadith woni urdu mualliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban fala takuni alkhamisa fatuhlika bimana daw ñande o ñande haraka a jannowo walla ka a jangowo walla ka a heɗitotowo janguɓe ɓen maɗum honɗum yo taw an ka a yiɗuɗo ɓe jangoɓe wata eto non dey wona e o mandanteɗema o jeyake ɓeɗo ɓe makisinaɗon haray a halkama idan cheikh mouhammad on yuɓɓiɗo gimɗi labaɗi haray koye honɗum woni ko faala ɗon ɗi tawo e koye honɗum faala ɗon hewtinde ɗon inchallah. Haray ko atti kon tawo ko yettugol allahu subhanahu wa ta'ala nema mo waɗani en on walla nemaji ɗi allahu subhanahu wa ta'ala waɗani en ɗin ɓayri o tigi fuɗɗoɗo tawo e laawol an fillitagol seeɗa e laawol kami fuɗɗodi e ɗi ginɗi ɓay mi wonali fuutaka men kono ko ɓe innaka tun si tawi o tigi yurnike bindi seeɗa o tigi hewtay ka yahaali walla humpitoto ka yahaali bellet aray mi arno ɗo tawi komi paykum la wonduno e baben an machallah ko kamɓe eltilan ne'ilan ne'irilan e
fiina e firo defte rahimahullah janngugol defte nden rahimahullahu ɓe feƴƴinino koye maɓɓe mi jangi firo alquran jangi firo defte yeyi noon ha ɓay piiji ɗin fof koye juuɗe allahu subhanahu wa taala on iwrata allahu subhanahu wa taala on neminilan tariqa heɓugol windugol oɗo gimɗi pural ko ɗum waɗi e nder ɗin gimɗi ñande allahu subhanahu wa taala hoddirno babe ngan feƴƴini bimbine ñande mi wanno qasida goo kadi on qasida ɗon mi waɗi ɗon ko ɓenata ko ratha e arab woni fellitagol mayde nden waɗa yurmina e ngol gimol min ni e gimol ngol mi wullali maydema sabu ko wurɗo mayata si allahu hoddiri hay e goto wawata ko jemmaɓe yewtilan wondema a tenata mi sintiri mi habbiri gite an uddita an yo maryama yarlo bora babama nasiba ha sayida min do mi wullata nelaɗo on jantike ka yewtereji gonguɗi musiba ko muñagol duwaji jokkita ɓe timmin ɓe labini ɓe jangu ɓe jannori ka mofte ɗen tumbodiri ko ɗum tun seedita habbiren yo sintiren muñoɗen yo yarroɗen nde mayde ko mayde tun a anda ka ardata baba an yewtunolan an jallo wakkilo ka jangugol e jannugol dongal a memata baba an yewtunolam ɓannu defte fiinoɗa mi jannama rewtoɗa ñande goo a dartata allahu hoddiri ɓe fiinilan ha mi watti jannude jabalɗe jutata baba yo yandi hanno waynoɗa yurmeɗa mi yafoɗa ko wolowo faljata yo allah hinno baba an yafoɗa ɓe windora futina tabintina saga ɓe nde landita yo dental afiya hawrine yo gonɗi ɗin nde mayde ko damal mo kala ko ɗon rewrata. Machallah Sey Mouhammad hare simi faami ɗiɗo gimɗi on yuɓɓuɗi woni ñande baabe mum feƴƴini hande yo Allah on yurmeɓe yaafoɓe allahumma amin bimbine ñande yuɓɓuɗon ɗi bimbine ñande mi yuɓɓiɗi ɗo subhanallah ɗum ɗo ko nemani mandantede ma buyno faala ɗum ɗo simi fayali kadi e nder ko yewton kon on inni baabe ngan inni yomi duumo e janngugol ngol mi rondota ko mi anda dongal simi jangi ka janngugol e jannugol dongal a memata ɓe haalanan ɗum ɓeni lawo si tawi o tigi duumiki e janngugol janna haray dongal a memata woni a ƴettata ko teddi a gollata golle musuɗe te hande ɓaawo maɓɓe mi yii ko ɓe wonno wolde wallahi si on tigi duumiki e janngol ngol liggota ko ligge doole ko waɗi ɗum gandal ngal allahu tabaraka wa taala tu teddinigal taw feere o ala o teddina yimɓe joytiɓe gandal ngal machallah enen noon Cheikh Mouhammad ɗon wawi en weɓitande ɗon seeɗa kadi eko allahu nemi noon e qur'anul karim kadi ay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم صدق الله العظيم ما شاء الله هاري مسيبة e yi ɗum ɗo ko
babe mabbe woni ko fuddi dum do. Awa goto kala e meɗen woni e dande maɗen andi annabajo on alayhi salatu wassalam ɓe maki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Goto kala e moɗon ko ayninaɗo, ko landiteteɗo nyalade dargal ko ayninakon. Ɓe maki gorko on no aynina ko galle makko ko landiteteɗo honno e ɓe ngure makko nden. Sonnajon wal mar'atu ra'iyatun fi baytiha, sonnajon ko halfinaɗo galle mudi makko den o landitote ɗum ɗon. Allah inni ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Onon yoɓeɗo gonɗinɓe, dande hoore moɗon, dandon ɓe ngure moɗon nden e natugol ngeɗo yite. E yi musidɓe woni goto kala e meɗen hino e dande mum nde o etoto o danda hoore makko natugol ngeɗo yite, o danda ɓe ngure makko nden. Idan noon ko ɗum ɓe ɗo moɓe waɗi. O yi hande konto ɓe woni hiɓe laawol gonga. Ne laaɗo ma kuno e hadith si bani adama o feƴƴini golle makko ɗen fof haɗa dartike, tawatama komo kaburu immorde golle si wona piiji tati. Hino e muɗum sadaka ilaynoɗo woni idha mata al insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha. Hino e muɗum sadaqatun jariya, sadaka ilaynoɗo, imma ko woyndu, ko julirde, imma ko leɗɗe o accuno ko aduna no nafitorede ɗum hewtema ko kaburu. Ɓe maki ɗimmum ɗum aw waladun salihun yad'u lahu, ma hiɓe acci ɓiɗɗo moƴƴo kono toranomo. Ene ɓe juulay hande ɓe ronka fontude juule ɓe inna mi torike ma Allah an yolla on yafano baben an o waye ɓeɗo hande ɓe juulata ha ɓe gayna ɓe ronka innude mi torike ma an yo Allah on yafano baben an, ɓe watta ɗum ɗon. Idan noon ko fi honɗum ko waɗi mawɓen ne'iɓe e neydi islam. Goto kala e meɗen yo ɓeydu wakkilagol newugol ɓiɓɓe ɓen e neydi islam. Haɗa noon tawa ɗo yen joni to ɓe kamɓe ɓe neldi en neldari hande no ɗuuɗi de, kono en udditay antenne o ɓay kadi hawnaki hara no woodi e yimɓe ɓandanteɗama no faala yewdugo sifo ɓe ceernoɓe, imma ko landal diina on tigi jogiti no wawi noddude lando. Si tawi no anda inchallah jalla wala min humpita yer ko men andi kon komin anda kon en feƴƴinay. Joni on tigi no wawi wadde men contact si tawi on tigi no faala yo men humpondir on tigi koyo ko 206 209 on tigi o hikka ɗon 54 haro habbaki hay e hunde. Eywa nam so ɗibbi 206 209 hito ara e ɗon haro habbaki hito gon ko yo ɗibbu tun ɗon e ɗon 54 inchallah jalla wala appel on hewte ga. Haɗa noon kono ɗo yoɓe weeɓitul neldade fi ko fewndi kon fendo ɗo en hewtinay ceerno Mody Saleh o janganen Qur'an seeɗa kankadi inchallah. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. ما شاء الله hande noppino holtude musidɓe ndare wakum bobo wonɗo wiyeten fi kala ko usasi ɓe molanaɓe koɗo duuɓi ɗen ko payko idan noon ndare no woni yaltinande ayeje no ɗum ɓendiri weliri haray noon hay joni andintene tun faalaɓe noddude ɓe no wawi noddude e 206 209 on togi si nani ɗum hito o ɗibba 54 inchallahu jalla wala haray ko andintingol ɗum ɗon haray Cheikh Mouhammad ko honɗum addunorɗen kañum kadi harana ɗum ɗo kadi haray si ɗum ɗo feƴƴi meɗen addonori on neldariji ɗuɗuɗi machallah aray toujours kadi ko ɓeydutugol tun wona kumpay kun janggiri ɗo ni alqur'an ko ɓurtugol lerɗingol jama on andintingol jama on eɓe ɓurto wakkilo yaafe mara nam Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ko homɓe? Amin hiwri kiyon ka wonna. Aw Cheikh Mouhammad nam. Hito? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Cheikh on jarama de hiwri kiyon ka wonna. On jarama non kadi nala to. On hiwritama non kadi nani? Meɗen lando siyon e jam. Masha Allah émission on weeli moƴƴa. Inchallah o fuɗɗi tun taw masha Allah eɗen tora noon Allah eɗen lawo ɓurto on jonnude doole allahumma amin masha Allah yoɓa on joddi aljanna firdawsil aala allahumma amin Allah famina diina kan amin yo haray mi weeji ko moƴƴa inchallah on taw no hikkorɗon minen ko karaket sikap ko wiyata bawɗo ɓe aywa nam inne moɗon ɗe yeeto honno woni inne mon ɗen Al Huseyni aywa nam Oustaz Al Huseyni ha non inchallah illala inchallah ok ono wonta wonir ɗo minen ko Kermassar men woni masha Allah Kermassar M3 duɗal ngal ko to woni ok albarka on jarama jazakumllahu khairan awa hare on weltanama bus
kala dow monanteɗama no jogite pay ko imma ko sifa o walla ko ɓurɗo siko debbo siko gorko no wawi no humpodirde e mabɓe kono ɗo émission on parde en landotoɓe inchallah ɓe weeɓiteɗo kala humpaɗoɓe ko honno yata to inchallah adresse o nani haray nam Cheikh Mouhammad. eyyi comme no kami wonno ɗon e toɓɓere nde wonɗen nden ko ɓurtugol lerɗingol jama on e hollugol jama ɓe ɓurto wakkilade e wallitagol fayɓe meɗen ɓen ɓe janga alqur'an ɓe anda oɗo alqur'an ɓe anda ko honɗum woni dina mabɓe kan ɓay so daari wona kum pay kun ɗo ɗe ayeje ɗe o jangi ɗo ko pay kun toso kun kono ayeje ɗen no naɓi machallah ɓay sabu ɗum ko ɗum waɗi jomiraɓe gande ɓen yimowo goto no inni akrim bi qawmin akramu alqur'ana wahabu lahu al-arwaha wal abdana qawmun qad ikhtara al-ilahu qulubuhum litasira min gharsi al-huda bustana zuri'at hurufu an-nuri bayna shifahahum fatadawwa'at miskan yafihu bayana ko ɗum waɗi pay kun si tawi longinama al-qur'ana ko woli wo welay si tawi o jangi fo welay konko haalɗon ɗo honɗum firti ɗum komi haali ɗo ɓeyni wo teddin yimɓe ɓe andirta teddini alqur'ana machallah ɓen ɓe andirta ɓe okki o alqur'ana gurdam maɓɓe ɗan ruhuji maɓɓe ɗin ɓe jonni o aɗo alqur'ana e ɓalli maɓɓe ɗin ɓe jonni o ɗo alqur'ana ɓe wi noon ɓe ɓe andirta ɓe jangi alqur'ana ha zuri'at hurufu nuri bayna shifahum o alqur'ana ɗo waɗama e toni maɓɓe ɗin jalbedi alqur'ana on waɗama e toni maɓɓe ɗin ha gayni o noon ndin jalbedi fatadawwa'at miskan ko ndi yaltinta kon koko hunde labande ko uuri yafihu bayana harano laaɓi poy ko ɗum waɗi noon miɗo toro enen musidɓe julluɓen ye wakkilo jannugol fayɓe men ɗen alqur'an e hollugol ɓe oɗo alqur'an ɓay sa janni pay kumma oɗo alqur'an aya mo jangi wo walla harfere nde o jangi wo ɗa mari baraji e muɗum aray si ɗum ɗon kadi feƴƴi no wodi qasida goto momi jonnirta après aren e nasiha momi addori on inchallah ɓay qasida on himo woola e fi ko babirawo haalata pay kummum e ko babirawo jannata pay kummum ya ha babirawo feƴƴara ala ɗo tawa pay konko baben makko haalannomo piiji ɗin fof a yeyɗi qasida on ko noon yaari qasida on fuɗɗori minni mi hiipiiji buy hari mi fillaki ɓernde suuɗi ko yurmi hunduko sifaaki mi nanay no mayde wawa simi hoolaki jaka nyamaku Musa si tawi a maɗɗaki hande timmi lewru bila yawɗa a waynaki on jemma jutannoɗo lan ha gite on baki mi sikki gasi e yo jaka fuɗɗaki hande heɓi balɗe nayi mi ɗanaki mi noddima e koyɗol kono a notaki mi joji lugguɗi waɗi ɓernde walaki miɗo moosa jala kono mi weltaki defte no wulla sanga fonta abadaki honto wiyaynoɗo lan hande a rewtaki ma arumi fina ma ɓayri a finaki hey miɗo hoori hikka hara abadaki a andata nafa baba si tawi ɓe wirnaki on baba yonɗo baba mantoraɗo baba ne iri ɓiɓɓe dina ha waɗi ɓe haylaki on baba cuɗorɗo bindi e gongaji jokki tokki enɗa hay nyande yottaki toñowo ma jalkite jalowo no waɗi doy ka gollodiral goto yawaki yondinori ko heɓi waali maayi ñawlaki konguɗi moƴƴi ɗowti ɓiɓɓe ɓittaki acci defte haysi goɗɗum ngo heɓaki ko accuɗa kon ahdi firtaki a winolan kala mo juulali hara ñamali ta goto yaltu hara hunjaki hande mi woni baba hay mi jombali mi rondinama dongal hay mi heblaki mi furɗinirama gandal haysi mi hulali mo Allah walli folay hara o fallaki mi torike ma yaafo montanaɓe bakkatu an okkowo dokke haramantaki longinami du'a simi du'aki an taguɗo leydi kam mo feppi feccaki daɗɗi leydi fonti giba ɗum di taggaki mo surruɗa wo surroto hara wirtaki ɓay mo maayi acci jawle fowtaki kolo mo maayi acci gande lorraki wallah Cheikh Mouhammad wallahi ɗo wolde mo ɓaddano no moƴude sarahatan no yuɓɓi kadi kala wonɗe nande haala kan ɗon andi piijugo on to si wolama ko kisan hewtay e ruhu neɗɗo on ma hewtama ko wonkima tawa tigi moodi ɗum ɗo no yuɓɓi nam Cheikh Mouhammad hikko on ɗon kañum ko toon ɗum
ɓawo ɗum ɗon haray en yettay allahu subhanahu wa ta'ala on allahu subhanahu wa ta'ala on wawɗo mo ronkata juulen e nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe maɓɓe kala iwtirɓe ɓawo maɓɓe no moƴƴiri ha ñalande joddiji golle yo allah tawno en e ɓeɗo haray si ɗum ɗon feƴƴi haray ko andintingol seeɗa rek ko anduɗon naafi no majji on kono ɓay allahu subhanahu wa ta'ala jantike ka alqur'ana makko tedduɗo fadhakkir in nafaati dhikra andintine andite no andintingol koko nafata ko ɗum waɗi haray musidɓe julɓe haray hiɗen fewdiɗo e lewru ndu andirta enen julɓe ɓen walla ko ɓuri ɗuɗude julɓe ɓen haray no wersidi e lewru ndun walla no wersidi e munasaba kone wadde kon ha naata ko andirta hara hino andi ko naati ɗon walla ha awa wersidi tun hara anda ɓay sabu honɗum piyum gotum piiji ɗiɗi wata yadude gonga e fenande ko piiro juutungo piiro neɓugo ha joni gonga no etade fiyo wonu dow fenande no etade fiyo wonu dow se wattani hila hiɗen e lewru do ɓeynata décembre lewru ndu andirta julɓe ɓen ɓe faljay walla ɓe yeggitay walla ɓe faayay e mayru ko ɗuuɗi ɓay sabu honɗum a wata wonde a julɗo gonɗinɗo mo andirta ñande o ñande ka e nder julɗele men ɗen hiɗa janga alhamdulillahi rabbil alamin ha hewta janga honɗum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tawa hiɗa gonɗiniɗa hoolingol ɗo konngol ko an allahu an tun allahu subhanahu wa ta'ala ko an men rewata ko an kadi men ɗaɓɓirta ballal te an kadi on julɗo mo andirta e on gonɗinɗo mo andirta mo hooli himo gonɗini himo ñinniɗi ɗo konnguɗi ka ɓerɗe makko woni qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad himo andi himo gonɗini himo ñinni ɗum ɗo ka ɓernde makko wondema allahu subhanahu wa ta'ala on ko goto allahu subhanahu wa ta'ala on kanko woni fanidordeɗo allahu subhanahu wa ta'ala o jibinali o jibinaka allahu subhanahu wa ta'ala on o ala nando hay goto joni noon an julɗo an gonɗinɗo o hooliɗo ɗiɗo konnguɗi ñinnuɗo ɗiɗo konnguɗi ka ɓerɗe ma si tawi a yeehi a tawti e ɓen innuɓe inna allaha huwa almasihu bnu maryam a yeehi a tawti ɓen innuɓe honɗum inna allaha thalithu thalatha si yeehi ha a tawti e ɓen innuɓe honɗum uzairun ibnullah masihu bnullah joni ɓe innuɓe allahu subhanahu wa ta'ala ɓe fefindiɓe yowi ɗum ɗo e allahu subhanahu wa ta'ala on a yeehi a tawti e ɓeɗo te sen wattanali hila si tawi en wattani hila moƴƴi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maki e hadis man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum kala nandintiniɗo yimɓe koye maɓɓe o tawa joni noon ko honɗum woni alhaali meɗen e ndu lewru ndu fewdiɗen ɗo ko honɗum woni alhaali meɗen eye julɓe bus no wersidi julɓe bus no yaay ko duwaka yahude julɓe bus no woola ko duwaka wolude julɓe bus no sooda kadoji fi weltingol ɓe haaluɓe ɗiɗo konnguɗi ɓay en andi ɗi konnguɗi ɗi ɓe wooli ɗo allahu subhanahu wa ta'ala on daali inni asamano on e leydi ndin hiɗi eɓɓa feccagol sabu ko ɗi konnguɗi ko ɓe wooli ɗo joni noon nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maki e hadis ɓe wi inna allaha la yumli lizalim hatta ida akhadahu lam yuflithu ɓe winni allahu subhanahu wa ta'ala on newinanayi toñowo on newinanamo accitamo o wona e bewre makko nden o wona e tooñe makko ɗen ha ñande nde allahu on nanguewimo si allah on nanguimo tun o futotako ko ɗum waɗi aya alquran ɓe waɗali e alquran wa kadhalika akhdhu rabbika ida akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid ɓeyni jomiraɓe gande ɓen firi oɗo aya ɓe wi si tawi yeehi ha allahu subhanahu wa ta'ala o nangi hoɗo na goto de nangi hoɗo ngon no woniri noon tawa hoɗo ngon ko toñunogo allahu subhanahu wa ta'ala nden ñande hoɗo ngon anday e nangande joomi meɗen nden ko nangande tiiɗude
ko nangande sattunde ko ɗum waɗi enen julɓe ɓen enen ɓe gonɗinɓe ko yen ɓurtu wattande hila e nduɗo lewru ɓurten dandade e nandintinagol e heferaɓe ɓen e sodugol kadoji e siytugol ɓenugol bon fet ɓeɗo ɓay sabo ɗum anditen o hadis e ɗi konguɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala dalika alquran ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun en nani ɗi konguɗi ɗo fof latanaki Allah subhanahu wa ta'ala o nde o jogitoto ɓiɗɗo si tawno Allah subhanahu wa ta'ala o oɗo o jogitotako ɗum ɗo senande laaɓal wodanimo nde o jogitoto ɗum ɗo ko ɗum waɗi ɓe maaki nelaɗon sallallah alih w sallam ɓe maaki e hadis ɓeyni wo ala ɓurɗo muññade e hoore ndi leydi ɗo on nanuɗo tooñe walla no fefinde yowe e allahu subhanahu wa ta'ala te on allahu subhanahu wa ta'ala mo ɓe fefindoto yowa e hoore mum ko kanko arsikata ɓe ko kanko wone ɓe dikkinde ko kanko yanñandi ɓe oɗo aduna ko ɗum waɗi jomiraɗo dalika alquran afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna ene on tubata yurtoɗon e allahu subhanahu wa ta'ala insinoɗon e makko wallahu ghafurur rahim allah ko haforowo allah ko yurmeteɗo ko ɗum waɗi miɗo yewtama an julɗo miɗo innama tuubu joni hebloɗa ta sato niɓɓina jangu tasko wajoɗa adonde jomi seytina o sayi ɗo no hulɓina piiji buy no ngalɗina bonkikin no ɗuɗɗina dina kan no majjina ɓiɓɓe men no ñentina ɓen ɓe jango himmana ɓen ɓe jikku timmana ka aduna ɗo ɓe ɓurnana ko misiki ɓe duɗɗana rewɓe bomɓe ardina sanca hoore wembina yimɓe puyɓe dillina gonga kamɓe fewtana sutura on no fanɗina cheytane no kellana malaika no windana a wattan hila musidɗo julɗo are assalamu aleykum wa rahmatullah. Allah dare ko ɗum ɗo woni gando ɓe wowlara ɗon e ɗon ɓe yuɓɓora ɗon e ɗon gimɗi i wallah fendo e sikka hiɗen Arabi Saudi maɗo hiɗen Égypte subhanallah ta tawi en serali hiɗen e Sénégal ɗo ko ɗum ɗo woni welo gandal mais kono ɗo yen hoccitude kadi e maɓɓe he joni ko e gaccitali ɓe ko waɗi noon lan andi fendo hara hewɓe no humpa andude ɓe ko honto ɓe joɗori mo falama yahude ton ɓe jonda ɓe paykum ɓe jannamo ko honno rewrata asa hawjali min humpitote joni musidɗo inchallah mais kono hay joni en huccitanayi e talibajo maɓɓe on o janganen Qur'an kono ɗo en jontude mo andintine tun fi falaɓe ɓe noddude no wawi composude e on numéro mandanteɗe ma no affici ɗon 206 209 après on togi ɗibba 54 hara on togi habbaki hitongo inchallah haray hiɗen jontude ceerno Mouhammad Saleh maɗum ceerno Saleh Ba janganen Qur'an. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allah. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad.
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله. صدق الله العظيم. musidɓe o sikkude mi accitimo mais mi accitalimo de mi jonnitaymo kadi fahin o janggitanammi wone dande ɗo ko wanno honno min o memminina ɓerde nden ko waɗi min ala janngowo baadi Mahmoud Khalilul Husari o mo woni e jembinde ɗo min ko woni janngowo angu hari koye mi jonnu karma ko makko mais mi jonnata karma ko makko joni mi sali mi jonnemo kanko Mouhammad Saleh kadi o ɓeyditanammi kañum kadi ko waɗi min feeno ɗo so continue ɗum ɗo ha janngo e nde dande ɗo haray mi haaɓa ceerno Mouhammad Saleh ɓeyditan e Husari ndara ko falɗa o e Qur'an o janggitas ko laawo gotol musidɓe noon oto yeggitu hatta kala faalaɗo noddude no wawi noddude 206 209 on dugi ɗibba 54 haray ceerno Mouhammad Saleh mahin. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الله ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الله الصمد لم يلد ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. musidɓe hani no hara feendo ɗo koye mi jonnumo tun o janga ha weta mi yeggide fi ustage mais kono feere o ala ɓayi ustage kanno ɗo kono noon ustage ceerno Mouhammad joni ko enen fof heɗodi jangande ceerno Mouhammad Saleh jangande labande e onon ɓe wonɓe e ndaɗude joni no so goɗɗo falama yahude ko mon addana on paykum dara mon on ko worɓe tun ƴettata ka ƴetta e worɓe e rewɓe
dara mo ngon ko honto hikkori mo yehi ha e nokkel kaari ko numéro hombo kan kadi wata humpodirde moɗon ceerno. donc aɗa alhamdoulillahi rabbil alamin. dara on ko Keur Massar woni, Keur Massar M3. Keur Massar M3 dara o woni kenete ɗon Samba Dem. donc aray numéro on ko 77 175 27 77 175 27 walla numéro expression 70 551 58 16 70 551 58 16 aray ko Keur Massar me woni M3. machallah. mi lando noon so tawi ton ko worɓe tun ƴettoton ka ko worɓe e rewɓe dara mon on? min ƴettay worɓe e rewɓe fof min ƴettay. machallah machallah. ko honɗum e honɗum pay koye rewtoto ton ko Qur'an e honɗum e honɗum ɓe janggata ton awa? alhamdulillah miɗen janga ton miɗen hunjina ton alqur'an kañum e janngugol hadis fiqh woni defte dina ɗen miɗen janga ɗe hadis fiqh tawhid kañum e tajwid fof pay ko yino janga ɗum e yilti kadi pay ko yino janga gimɗi pular ɗin ɗiɗi mi windata ko ara pay ko kadi ko ɗum woni e jangude e meɗen e programme kadi ɓeydogol e programme on honɗum nadugol fi janngugol français ngol ɗum noon kadi no e laawol inchallah natali taw kono neɓata nata inchallah. machallah. haray musidɓe kala o faalaɗo ɓe haray yo ƴettu nodda ɓe ɗon naɓana ɓe pay koye inchallah. ko wonnoon kañum kadi si tawi feƴƴirima ɗa wawi nadde ko page amen YouTube abonnoɗa taw heɗitoɗa émission on a wawa heɓde ɗon adresse on anda ko honto usaden hikkori kañum kadi ko honto wawata tawde yiya ceerno Mouhammad Saleh yitere ko waɗi yugol ɓeɗo tun taw ko nema ko waɗi wonɓe addande dande Mahmoud Khalil Husari ɗum noon ko nema noon. haɗa ɗum musidɓe hay joni anten on kañum kadi no uddita yer kala faalaɓe noddude no wawi noddude e 206 209 on togui ɗibba ɗon kañum kadi 54. haɗay ceerno Mouhammad iɗon heddori e gimɗi ɗandanteɗe mo ɗon yuɓɓi kañum kadi haɗana ɗiɗi weɓi tan on en ɗo goɗɗi go kadi. alhamdoulillahi rabbil alamin. haray no heddi ɓay mi wata joɗade ɗo ha mi iwa ɗo hara mi waɗade qasida momi manti yumma an machallah ɓe andirta kamɓe hawtidiri men fof ka duɗɗal toon kamɓe woni nene amen toon ɓay ɗon andi ko ɓeynata kon ɓeynayi wara a kullu rajulin azimin imra'atun ɓawo kala gorko mo hiiɗa innama oɗo ko gorko haray ko debbo woni ɓawo toon ko ɗum waɗi lawola qasida on minni waɗi Allah no ñaawi ka deftere wo nene e baba a teddinayi sendore ka nene a ɓurdinayi sabu jannatu wontiri sengoli nde ɗa mantora nene min mi jalay simi mantori nenam min mi ɓuray lebbi jeenayi e reedu na balɗe nayi hara lootay bambay muyninayi ŋoyŋayji ka jemma a ñamminayi simi nawni mi wulli a hiranayi simi dinŋi mi dinŋi a bunginayi siko baba si dinŋi seytinayi ara teta ka yaadu ha yara doy hara baba no rewto ka bente woy hiɗa faggo fallita fo e doy nde no ɓiɓɓe no barka horma waɗay nde no rewɓe no hiroya niɓɓoya hiɗa waadina ko hina moodi ma hiɗa ɓanniɗa fino defte ma wata lando si Allah o barkinay nde no rewɓe no hira no fillito hiɓe merina hersina wirtora hiɗa ɓanniɗa lando dina ma ya seyda ha jara Allah yoɓay jaka debbo si feewi o fewnoray kala debbo si ɓoylike ɓoyloray ndeɗa fewna ka galle a ardi nayi sonnajo mo jikkuɓe jembinay torotomi yo joomi yo yanñana ha mi wawa mi fawto yumma an si ɗum feƴƴi mi hajjina jara an ka juulirde ne laaɗoɓe juuloyay kala hoynuɗo siiɓi nene mum kala hoynuɗo siiɓi a ngalɗoyay saahaji nde yoɓete golle woy wota yaɓito ɗum tun tongoyay hey fayɓe no ɗaɓɓita kuddi mum hiɓe mayina merina teddungal sabu angal andude dina mum mono jangi o firti o teddinay. Allah ɗum ɗo innuɗon ko fi hombo fini yumma machallah on yihi ɓe yuɓɓi gimmi ɗin ɗon ko fi bureau maɓɓe ko ɗum waɗi si min no nane ko ceernoɓe molanaɓe ɓandanteɗe maɓɓe goto kala no dowaɓe ɓannitude haɗano musidɓe eɗen tori kañum kadi nallahu tabaraka wa taala yanñante en o nokku Jama TV waɗa nokku waɗɗo barke ko waɗi ndaare ko Jama TV addane hande woɓe ceernoɓe ɓandanteɗe mo fof no faalaɓe yiwde fendo no faalaɓe kañum kadi hendegol enen Allahu tabaraka wa taala hoddiri hendi ɗenɓe idan noon hiɗen weltanoɓe modi wuuri kamɓe ɓe guureji ɗin e iwtirɓe ɓaawo maɓɓe
hino occupy caméra ji ɗi no occupy feƴƴingol fof haɗa no musidɓe julɓe waten yeggitu kañum kadi imma ko Facebook partager ko war noon kañum kadi ko YouTube partager kañum kadi abonné ɗen ande nelaɗo maki man dalla alal khayri ka fa'ilihi kala on tindinɗo moƴƴere a wawali heɓde no heɗitora émission o kono a partage mo goɗɗo go heɗitike an kada heɓay yer baraji kala o heɗitiɗo idan musidɓe ɓeɗo ko ɓe noddiren ko yonata mais kono ɗo e jonnuɓe ɗan andi en weeɓi tanay ceerno Mouhammad Salih kañum kadi puisque min fenno oɗo mi jogui komo jatigi mais ella ala hatta o adda ko faala dane nde o faala o joni o o janganen Qur'an kañum kadi inchallah jalla wala naam ceerno Mouhammad Salih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. نعم هذا جرى محمد. ɗen heddoriɗo seeɗa fi en daruno umbiren jonde nden mais kono lan andi hay joni mi yonnali e mon oustad mi yonnali ko waɗi noon lere nden no raɓɓiɗene men hay joni ko honɗum kañum kadi ɓeydi tanton en ɗon kañum kadi imma ko honɗum kañum kadi addonorɗen noon ɗon kadi aray ko watti kon mi salminayi jonde nden mi yetta on onon e okkuɗumen o opportunité ɗo argol ɗo hande weeɓita yerko men jogiti kon aray comme toranto on allahu subhanahu wa ta'ala yo Allah barkin jonde nden yo Allah ɓurto yanñude nokku on ɓay sabu honɗum ɗum ɗo ko da'wani ɗum ɗo ko da'wani joni noon si tawi yeehi ha onon ɗo wadde sifa ɗum ɗo aray menen ala ko men waɗa men ala joddi mo min ala joddi men onon nodduɓe men ɗo hande invité men ɗo fiyo men wawa weɓutude ɗum ko men
jogiti ɗo holla jama on nokku kamen woni ɗon e ko honno men woniri ton haray ɗum ɗon men ala joddi e muɗum ko ɓennata kon tun o ko yimowon inuno kon tun law wajadna gayra al maqali la judna inna juhdal muqilli husnul maqali o ini hande ɗo si tawno harana i konngudi ɗi labbaɗi ɗo tun min jogiti num hara miɗen jogitino mbuuɗi min jonnayno on mbuuɗi kono ɓeyni wo si tawi a ala mbuuɗi haray ko konngol labangol wawɗa remplace ude place mbuuɗi haray min weltike foti jazakumullahu khayran. Naam Cheikh Mouhammad ino ɗon hiɗon jogiti kañ kadi hafla nam haray hatta holi to non en ɗon inchallah haray ko andingol jama on meɗen nodditi fop le 19 mars dimanche sakkitiɗo on avant ƴewtindagol fi lewru suumaye ndun inchallah haray ko Kermassar waɗata Kermassar M3 haray waɗoyta inchallah on conférence ɗon Nasiruddin wa Nourul Bayan haray no nodditi fop min nodditi fop min acca hay e goto haray taw yeggoto kadi numéro ji ɗin 77 175 27 77 175 27 kañum e 70 551 58 16 70 551 58 16 haray ko ɗum ɗo woni numéro ji ɗin haray meɗen sabbiti fof inchallah. Machallah conférence on ko ibilere honde fuɗɗoto aray conférence on inchallah komin faala kon e komin waɗi ko programme kon inchallah conférence on ko 10h min faala yo fuɗɗo inchallah hara yawa e gasude ɓayi ton haray no pottani jama on seeɗa awa ko teddugal e meɗen musidɓe woni koye yahu seenoyoɗen e hafla maɓɓe mawlana ɗon inchallah jalla wala mais joni ceerno Mouhammad ko honɗum umbiran ton en jonde nden inchallah mi yaafe taw haray ɗo yen jonituɓe kamɓe mi jarnay moƴƴa baaɓe an nam allo nam allo nam seli wala ɗum on na onon a valju aywa nam haray musidɓe ɗum ɗo welo on mi yeggitali baaben an weltanto ɓe buyi yalla won yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi e ko ɓe woni e wakkilanade on togi kon e fi ɗongal ganda on togi yaara yeeso ko waɗi noon yewtere ɓeɗo nden mais milan buyi wallah ko ɓe maki ɗo nane ko baabe mabɓe fuɗɗani ɓe janngugol milan andi ko ha honno e kamɓele baabe mabɓe fendo feƴƴinino mille baaben an hay joni no wuuri ñande o ñande hiɓe jokki hiɓe itta ko maɓɓe fiyo on togi avance modi Allah o julnu balɗe ɓeɗo julna balɗe mawɓe meɗen en fof yaafano en kala mo andantedema mawɓe muɗum ɓen arde ke yesso yallah hinde ɓe yaafa wadde ɓe yaafaɓe namare ceerno Mouhammad konnguli sakkitiɗi ɗin e jonde nden kon ɗum mako noon sina ɗum kam yaafon tawa mi hewtina oɗo tawa ceerno Mouhammad Salim ko honɗum sakki totoɗa haalde ɗo hiɗa hiwro hombo bamma nenama ka hombe inchallah nam aray lan hiro fuu ɓe fuu maɓɓe lan hiroɓe hombe wonɓe ko aduna kaɓen fop machallah hiya e homɓe kadi e nenan e baabe an machallah e famille an en fop e oustas amen eyo e ya seeda amen kadi ya seeɗa mon kadi e homɓe kadi ton pay ko goo hara kono janggidata homɓe ton e ɓe ko men janggidata kadi honno inde kere ɓe ala inde Moussa a hiwri ke ceerno Moussa ka e ceerno Abakir eyo hombo kadi e ceerno Mouhammad Aliou machallah rewɓe noon hombo kadi hiwɗa ɗon nene Aissa machallah hombo kadi Khadija e hombo kadi Fatima a jarama buy a weltanama haɗa noon hedditiɓɓen o yeggita wonde nani inchallah ko attori ko inni ko hiwre ko aduna fof donc jama on naati ɗum i de ɗongo fof natori kam nam Cheikh Mouhammad haray onon kon on biranton en haray fahin e ko mi ombira yewtere nden ngol ɗo gimol ngol andirɗa ko lerɗingol konko mi haalanno jama on kon fu jannugol fayɓen alqur'an ni raɓe dina islam minonno ɓe hunjoyo deftere Allah nde wota faayu fuɗɗoro baasi mimara wi yaayu poccal ka dow poccal ka ley maɗum tural
naka yahu he artuga wata amu nelaɗo meɗen hammadou ɓuri en ɓural kaka farre ñoƴƴi ɓe ɓiƴi ɓe jibirilu ballo ala ka farre ɗon ko kamɓe tun anda ala jango ala ma jangu qur'ana cippini ngal ɗo pewal jibirilu inni nelaɗo on wota huulu noddago noddi nelaɗo on ka farre ɗon janguyo inde jomi ma ya rasulu imme dare musidɓe julɓe wakkile jangeyo jannen fayɓe ɓen fiɓe foolu nelaɗo jangi jannorino wondiɓe ɓen Ababakar Usmani e Umaru jente ko fayɓe Nasiru woni yewtude ɗengal pural fingal gandal wata majju machallah haɗay ceerno Mouhammad min weltaniki on buus ko hetti ɗon kon iwuɗon ha Kër Massar arɗon ɗo tawi ko sabu ɗum ɗo seeni noon ɗo haɗay no musidɓe julɓe e goto kala no tora ɗaɓɓugol e fonta e ɓernde mo laaɓunde torano en o nokku nde Allahu tabaraka wa taala waɗantenmo barke yaññena en mo haray musidɓe kala wo ko yiwɗo nga feewi ɗum ɗon no iwre e Allahu tabaraka wa taala kala wo ko yiwɗo nga tawi walanaki on tawi men falji e muɗum no iwre e amen ko waɗi ko bani adama way noon o timma haray so tawi Allah on hoddiri meɗen nodda on kañum kadi e yontere hande e on nokku Jama TV ɗo leere men wowde nden 19h30 émission men wiyeteɗo gandal e faamu aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان